Dobar dan, poštovani gledalci. Nalazimo se u gradu Travniku i držimo jednu malu anketu o otvorenim fakultetima u našem gradu. Pođimo. Dobar dan, gospodine. Da li imate sekundu vremena, molim vas, da postavimo jedno pitanje vezano za anketu? Radi se anketa o novootvorenim fakultetima u našem gradu. Šta mislite o tome? Dobro, ovako, što se tiče fakulteta, dobre su fakultete. Kod nas, za razliku, imamo Kosovska Mitrovice, 3 fakulteta. Oni se samo tiče za pekarstvo, za sljastičarna i za pravljenje dobra boza. A ovako, ja ovdje studiram ekonomija sa engleskim pravom, zato nosim engleskom majice koje sam kupio za 10 eura. Što se tiče fakulteta, dobar je fakultet. Kada nisam na fakultetu, onda zarađujem kod svog rođaka. Pravim dobra toljumba, bakljava, dođite kupite. Imamo dobar sladoled, pravimo od vanilja, imamo sandvič majoneza i tako. Šta možete reći o noćnom životu u našem gradu? Kakva je ponuda? Što se tiče noćnog života, pa ovako kada ne radim u sljastičarnom, onda ja navečer izađem, ima dobra žene, ima dobra djeca, sve su žene dobre, za razliku od kod nas u Kosovske Mitrovice, žene su mnogo liberalnije. Nastavljamo dalje našu anketu, nalazimo novu žrtvu. Dobar dan. Dobar dan. Možete li nam reći da li studirate na nekom od naših fakulteta i ako da, nešto o sebi, koji je to fakultet? Ja sam Elvis, dolazim iz Ključa, inače ovdje mi je jako fino i došao sam prije možda neke 2 godine i ovdje mi je jako fino, studiram absolvent sam, kako se zove, absolvent sam prava i fino mi je jako u gradu ovdje. A kako vam se sviđa na fakultetu, kakvo je stanje? Stanje na fakultetu je jako je fino. Ima isto dobrih profesora, ja sam inače iz Ključa i ima fini profesora. Šta radite na pauzama i kakav je noćni život? Na pauzama inače odem skoknem do kuće, skoknem ovdje do kuće, imam stan ovdje gore, a ne idem u Ključ, jer ja sam inače iz Ključa. I tako noćni život je dobar. Zašto ne idete u Ključ? U Ključ? Ključ. Koji su vaši planovi poslije fakulteta? To sam tica! Idemo u daljnu potragu da vidimo da li postoji još studenta u našem gradu. Gospodine, izvinite, da li imate 5 minuta na vašeg vremena? Imam. Da li ste vi student u našem gradu? Jesam, vamo studiram. Možete nam samo predstaviti i reći nešto više o fakultetu kojem studiram? Ovako, za početak, ja se zovem Krešo Skoko. Došao sam sa Širokog Brijega. Ovako sam malo iz Gruda, malo iz Ljubuškog, jer sam iz Hercegovine. Dobro, gospodine, šta studirate? Ovako, studiram mikroekonomiju sa primjesama makroekonomije. Šta radite kada niste na fakultetu? Kada nisam na fakultetu, odem dole u Grude kod svojih, odem malo na Široki Brijeg. A što se tiče, kad sam vamo u Travniku, onda odem na pijacu i prodajem. Prodajem kajsije, prodajem smokve, prodajem plodove Hercegovine. Dobar dan, gospodine. Čekaj. Izvinite. Oj, mater. Šta je? Dobar dan. Odakle ste? Ja, tata briga. Pa da li bi mogli znati? Mogu bi. Iz Torina gore. Torina? Selo Torine. Aha. Da li studirate na nekom od naših fakulteta? Studiram. Šta studirate? Šta studiram? Elektrotehniku. Kako se zovete, gospodine? Romis. Šta mislite o našem gradu? Šta mislim o gradu? Dobar. Kakav je noćni život? To snimaš ti. Pa da, za emisiju. Kad će biti? Pa sljedeće sedmice. Čekaj, mislim. Grad je ovaki dobar, pravo. A noćni život? Sviđa mi se. Hvala vam, doviđenja. Alo, momak. Reci, Buraz. Imaš 2 minute, Buraz, molim. Pa može, ali budi brz. Mi smo čuli da ste učenik generacije, možeš nam se predstaviti šta završio? Pa ja sam Haše Glupane.
Završio sam srednju školu. Kako su učeni generacije? Pa lako. Najbolji diler u školi. Škola za narkotike i opojna sredstva.